Salibonani balandeli ngingumawila unduna ngomo basunguli beSweet Melodies phezulu esidile esiphezulu kwayo ethi Nkosi Khawuke siphezulu kokuyeza iDVD ngihamba nonkosikazi wami uTailes Mrs Mawila sibonga ukhaya kakhulu uNdebele okunguye lo osungile le DVD. Salibonani balandeli beSweet Melodies, siyabonga usisupporta, sibonga abathenga ama-CD sengathi uNkulunkulu anganikosisa. Sithanda ukulethulela i-DVD esiphekayo ele-Sweet Melodies. Iklipu leli ibonayo ingoma ithi Kasangwe ugcule ngesibemba okuyikuthi uSathane akalasabele egazini likaJesu. Ithemba lizalithanda lithokozele bese lisikhulekela ukuthi konke kwenziwe ngokuhlelwa yiNkosi. Sibonga njalo abemkhaya studios, sibonga ubhuti wethu uJoe Maseko noMeselele kodwa imisebenzi yakhe izasale sabalala. Siyabonga. Kasangwe umuloba waba Yesu, abiyo kasangwe umuloba abiyo kasangwe umuloba waba Yesu, abiyo kasangwe umuloba abiyo kasangwe abiyo kasangwe umuloba abiyo kasangwe abiyo kasangwe umuloba abiyo kasangwe abiyo kasangwe umuloba Satana